Rambutan apa ini, Pak? Rambutan lekri. Manis sekali kayak gula. Terigu dik. Berapa 1 kilo? 35 ya. Kalau ambil 2 kilo 60. Enggak kurang nih. Harga aja kalau baru 50 2 kilo. Kita apa? Kita 60 kasih lebih-lebih pagi. Oke. 1 kilo mau Pak. 1 kilo. Yang 5? Yang merah-merah nih. Iya, merah-merah. Ini. Sama dia. Apa? Kita jika sendiri penjual rambutan nih di Petara nih. Aku bilang ya. 3? Iya, barang lang 35. 35. Barang lang. Oke, makasih. Oke. Pas. Iya. Oke. Belikan Naila rambutan.